Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe, e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelwa. Momamedi mo re motaung bekeng tsena ha e sale ke dutse le lona le bua ka attitude ko e atametse ho nna ka Sesotho. Ha ke ya tametsa ngwane song ka re ke maikutlo. Ha o le motho wa maikutlo a nkgang, ha o le motho wa maikutlo a tellang, ha o le motho wa maikutlo a nkwang ke setsokotsane fela, nka ya tametsa jwalo fela. Ha o le motho wa maikutlo a hlokang boikokobetso, o le motho wa maikutlo a nahanang hore o betere, o le motho wa maikutlo a bopikoko a boikgantsho le boikgohomoso, o le motho e reng ha motho e mong a tswela pele kapa maisano a tswela pele ebe o so mmontsha maikutlo a o e seng ona, ha o sa mothabela lo mothabela hobane a hantlo, hobane a eketsa ntlo ya hae. Ebe jwale wa qalella o mo fa maikutlo a sotheileng. Ha kena ka di-grocery ha hae beke le beke, reketse bana ba hae ntho tse monate tse hlabosehang. O le moahisani wa hae o ya fetoha, maikutlo wa fetoha ha o sa bua le yena. Ha o na le tavern mono pela ha hae e le tavern, mme batho ba hao ba tlang di-client tsa hao, bareki ba hao ba rekang ho wena, ba tloe fela ebe ba ilo etsa tshese le boteng la hae. Ha bua le wena re ebo batho bana ba rekang ka ha hao ba ntshenyetsa le bota, ba etsa tshese le boteng la ka, ebe mo araba ka maikutlo a nkgang a bodileng. Attitude. O ka ngolla hape ntate wa ka hobane o ngolletse mona kapa wena mme wa ka mona ho WhatsApp ya Lesedi FM re motaung a ko e beka ke o ko behetse yona he ngwaneso ka bogabane bona ba haisale le boqhaetsa ka bo udimo ba tshebeletswa Lesedi FM. O ina le khore e le o rekisa jwala le ba aisane, dikoloi di fihla di paka di kwala heke di be di kwale le mo bona ba lokelang ho feta teng le o kena teng, ba hlolele o tswa hekeng ya bona. Ha bua le wena o bo mo fa maikutlo a bodileng. Khotso. Ke maikutlo a sa nepahalang kore hape ka mona e ba maikutlo a nepahetseng. Ha o le motho ya bang le maikutlo a ha o fihla charge office o re tlo raporota mokotla wa hao, ba o fe maikutlo a sa nepahalang, ba o arabe ka moo ba ratang ka teng. Motho a o arabe fela a re tla hlole ya o thusa no reng, kapa o fumana motho a tshwere cell phone ha lokela ho thusa a ntse a bapala ka cellphone ya hae kapa a WhatsAppa ka cellphone ya hae. O tlile hore ke tlile mona, ke tlile dikantorong tsena, ke tlo bula mokotla, ke na le bothata. Fumane motho a tshwere cellphone ya hae a ntse a ngola dintho tsae, a sena taba le wena kapa a bua le phone, a o bona hore o tsietsing. Nako mo fumana ho dutse nkgono lining, a tlile nkgono ba ntse ba mo feta fela a sa thuse le ho thusa, kapa o dutse ntate moholo, motho a tenehela ntate moholo, a tenehela nkgono, a mo fa maikutlo a sa lokang. O batlang wena o khutlile hape o no re tle ke etseng? Ke leboa Esther ka mo ka Western Cape o dutse le nna. O no batlang ke ena o khutlile nkgono yana hape a re tenang, ke ena o khutlile ntate moleana hape a tena, o tletseng mo yena yo. A yena o tlo re tena yena man, o tlise o tla re tena man.
ke ona maikutlo ao ke buang ka ona kgotso. E re mosadi ha ilo pepa sepetlele a jwetswe ntho di hana o fela a jwetswe ntho di hana ke basadi ba bang a ilo pepa ba ntse ba tseba hore na pelei ke ntho e jwang ba mo jwetse ka moo ba mo jwetsang ka teng. O ska re tena wena o ska re etsetsa lerata mona keng ha no ntse o etsa ntho tsa hao ne ba ho bue dintho di hana o fela ntho tse bohloko tse hlabang motho ya jwalo o fuwa maikutlo a o seng ona attitude e fosahetseng. Re a o jwetsa ona ngaka ka jeno ke re ntse re o bolelela a ebo ke a opelwa re a o jwetsa ona ngaka re nke ka rona ngaka jwale ke ngwe sa itlela le ngaka ya hao le hlole ya le hore le nke di-medical aid mona be le tlo re tena mona ha le ipatle le ngaka ya lona ke a ke re ke mmuso wa lona o itseng dintho di mahala ke attitude ntho eo ke tsela eo motho a fanang ka ke maikutlo a fosahetseng a ke re mmuso wa lona o a kula ka nako eno motho e motle motho a ba bua lona ke hore ke yona ntho e ke e tlalosang ngwaneso wena ya ngolletseng kwano. Ntate Motaung e ka re o bua ka nna no ka o kila nkgalema ka ngwana nkgalema ka jeno ngwana ka o mblokile founung ya hae ka jeno ngwana ka ha bui le nna la ke re ke a mo WhatsApp la ke re ke mo etsang hana taba le nna o ne ha mma ya attitude ngwana jalo fana ka attitude ha o bua lena o etsa nako nngwe o mnya kona o betsa fela ha mo jwetsa hore hlatswa dijana a re wena o di hlatswe keng ngwana a tsho jwalo ho wena a o fe attitude engwe maikutlo ma o le mmae o mo jwetsa hore hlatswa dijana ngwana ka o di tshile ka tlung a re wena mama o clinicing a ba bue sekgowa yeah. O khotso mo mamedi jwale ke a tshisa man ai wa tso jwala se ke le tsena motho motla ke tseba ke kutlwa ke tshisa fela kutlwa motho mo oh near my god to thee motho motle ke a lebo ba ntate maine ke a mo fumana o tso re sebedisa mehala e metjha re kopa tshwarelo haholo mehala ya rona ena lo re photla fela qetellong ebile ke mo fumane ha o dula le mme ka tlunga ha o ne attitude e o makatsanga le se le buisana ka di phone le se le romellana melaetsa le bua ka di WhatsApp le ka tlung ke maikutlo a bodileng ke attitude e bodileng ngwana ha o bua le ena ka tlung a bua le wena ka WhatsApp ke yona ntwe ngwana o motswetseng a bua le wena ka WhatsApp a le teng ka tlung ya ha wa robala beteng e rekilweng kwena a ba bua le wena ka WhatsApp a ja dijo tsa hao ke yona ntwe yeah ke attitude e bodileng man o ina le mosadi a bua le wena ka WhatsApp ha le sa buisana hona jwale ha lona ka mo ka tlung le bua ka di WhatsApp ke attitude e jwang eo ke maikutlo a jwang hai monna bua le wena le ena bua le ena ka WhatsApp ke monna ya jwang eo yo morama ine re ke thole kena ngwaneso mohalona o ile wa etsa hore ke tshise ke laba ka nka ja se ka e beha kwana jwale teng itsa ntshupudisa ka wena ka khore ka ikutlwa ke kula ka kata mfukeng wa ka e motle ntate Motaung re ke nyolowa me bekena ke beke ya bone bua hle mophoka re ntse re menthong e le nngwe ho paka ha boima boleng ba yo haleluya ntate Obane taba ena ya attitude ke taba e kgolo haholo ntate Motaung re ke ra eta se ka mamleshume haleluya obane re a bona hohle mo re leng teng re phela ka hare ho yona mohlomong morutimane le namong la Makgulong le wena o na le yona attitude ntate Motaung monate wa yona gore ho na le ntle ho na le mpe haleluya amen empa ka hare ya lokisa re shebile le hlapore lena le lebe hore le hle tsebe ho tlaka mona ka botsheng yes o seng ha ka jeno lena ha phakgona nane o lena
ke utlwile o bua ka e mong wa bangodi ba kgale e leng Pearl Esbach suka maine ntate Motaung e ne le teachere ebile le sengodi Mina Sahesimani Hillsborough, West Virginia. Ntate Motaung ha bua ka nnete sa tsile hore nnete ya shamatse. Ha ka hore e bue ore bophelo ka ntle ho nnete bo bosha. Ntate Motaung re tshwanetse re be le attitude e nang le nnete. Re se ra ba le attitude e hloka nnete ba attitude e hloka nnete. Jwale ntate Motaung e tlotsi wena empa ha ona le nnete o beha batho ba bang ka pele o kgona ho kena dieteng tsa bona le pele o ka etsa ntho e itseng o shebisa ka ho wena pele empa hore ntho ena ha e ne e etsa ho nna nkabe ke ikutlwa jwang empa ntate Motaung dumellana le nna momamedi wa tshebeletso ya lesedi hore ba teng batho ba nang le attitude ntate Motaung ke utlwile kajeno o kena dipetlele o kena ditleliniking ntate Motaung o kena hore nako ke moimana o na le dipeili o ile mono hore a ile thuswa empa ha tshwanetse o thuswa ba tsotlhe ha o ntse le ditso o nyella jalo ka dintjanyana ai man Nyama uwile ntate Motaung a hloka thuso ha tshwanetse a roba tshwanetse na fumane thuso fumana ditaba haleluya attitude bohloko ba no nahana hore ke kgwena ya mohlabi attitude mpe e na le yo behepela tsena le totobatsa le ho shapa tsa bothoto ba hao oh yes bohloko ba yona attitude mpe ntate Motaung ke hore dinako tse dinga e ka ka re o dutse mo lefatshe le tjhabile ba tshile o ka hara lefifi oh yes empa wena ha o tsebe ka baka la attitude ntate maine no mamedi mamela hantle o tsena ka jeno lena le ka hara malapa e teng attitude ntate maine o bua ntate Motaung ho na le momamedi a re ngolletseng o re a ko jwetseng ntate maine moruti wa ka nna motho o ke sebetsang le yena e re thusanang ke ka hodimo ho yena mosebetsing ha ke bua le yena o ya bina kana go ke mo khalemang hore a etse mosebetsi o nepaetseng o ya bina ha qeta ho bina ha ntse bua le yena o ntsa bina ha qeta o etsa lerata lena la hae sale ebe o re ho nna ke mo abuser emotionally ke le senior ya hae ke mmontsha hore mona o etsa diphoso a ena le monyana tse pedi tse tharo a le mosebetsing ha ke bua le yena o ya bina ka Maine ntate Motaung nna ke tata o fumana molaetsa monna mofokeng wa ka molaetsa ona nna hore ntate wa lapeng ha hae o na le attitude hle Maine be butle ore nako tse ding ha a kopa hore o santsha ya society ntate ha tshwanetse a mo arabe e ba o tla kenya pina e reng hamba satani nna o tsijolo ntate Motaung are molekano wa o kenya pina e reng hamba satani are ha ka re fela o ya society kapa o ya o ka mo ba mme mo ba ilo kopana ke ona le mmoka o kenya pina hamba satani mfukeng ke a hlola jwale are na go tsedi ha sa kenya hamba satani o kenya eren satani ke mohlotse Maine le matla ha ya fedile go we ntate Motaung tena ha sa khutla dintho di sa tsamaya hantle fihla mosetsa di ho tsena o kenya ye nngwe hape pina eren satani o swabile Maine ai monna yo ke monna jwa ntate Motaung o morena ai se hamba satani ke satani o swabile ai se satani o swabile ke satani mo khotse ntate Motaung ke se ne attitude na jwa ndane ore mona ha mo le mana ba ha ba sela bile ba elelletse ba fela hore ha ka ba kana pinere satani dintho a di ncheka parlamenteng ntate Motaung ke re botse molemo wa Jehova moramaina ha mo Jehova a kontumelle mofokeng wa ka e motle hore ke tle ke ye mabenkeleng mme re tla gutlela hape mabenkeleng metsotsong e 20 ka mora ho ram ya 10
Hona jwale ka o tseba nane le na le o re le Hassan le wena o borra mabenkele ba le setse morao haholo e re kitlele bona. Lesedi FM ke molelwa. Ntate Maine o no itserile o botsa molomo wa modimo mo fukeng e motle ngwana chief tswela pele. Ntate Motong ha re botsa molomo wa Jehova mo life ke ha o kena hape. A ntate Maine Menare yena ha ka re wa itukisa fela. Ai tukise ai khotse ka ntho abanke ntwena ke tsedi ditshego tsa molomo mona. Ke roilete. Ke ntate Motong ha ka tla ikotsa fela jana ha fa letsa pina o kwa bina o bona o sina o fihlile. Monna yo ganga ai ngamba ka tswela nano la Makgulong. Ebo Maine ho etsala mmalapeng. Attitude mala pero ntate Motong a senta te ho mme a sena ho ntate bana le yona a sena le sincera yena ya nka fatshe o na le attitude mo kamedi ka pa supervisor ya hai ka pa supervisor ena le attitude ba fele ko ha o sebe ke mo duba bibe fela ke madam ha o sebe re o tshwanetse ho fa ha le jang re botsa molomo wa Jehova. Maine Re botsa molomo wa Jehova re serele bukenya Esther ho na le monna e re lo bua kenya Esther le bitso la hae le hlalosa lerata kapa ho kgodia. Ke kapeke 437 ke hona mo re tlotla re ema teng be se theoha ka dikgaolo tse latelang re lo sheba rona attitude empe a tello ya yona ke momamedi mamela hantle o sa khaphalletse hore na maemo a hawa thuto a jwang o sa khaphalletse o yo le ho yona o sa sotelle hore na mokotla wa hao o na le tšhelete kae empa botho ke bona bo tlampile botho ntate Motong botho ke kopanke ke bue nnete o sena ka jeno botho ntate Motong ha bo tsebe tšhelete ha bo tsebe hore na o na le mangolo a jwang botho ke botho. Hallelujah. Buka ke ya Esther khaolo ke ya boraro. Ntate Maine temana Ntate Motong a go nke sehlohong fela hore na se re sehloho. Sehloho se re Hamane o rerela Bajuda polao. Ntate Motong Hamane le bitso lena Hamane le hlalosa ho kgodia kapa lerata. Ha ntate Maine Ha ke makala wa tseba ntate Motong. Hamane ke ho hlodia. Ke ho kgodia ke pshentete. Nka mona hao me Hamane. Ke tsiritsiri. Ntate Motong Hamane ke batla ho bolella nnete ke mofuta wa motho Hamane o dula ana le dinthwana o dula ana le ditaba attitude e mo Kakata attitude e mo ntate Motong ha o bua tshena o araba tshena ha o etsa tshena Hamane o jwang ntate Motong o dula ana le dikarabo tsa hae a khutla Hamane a o feta re motho wa phoso ke wena ile yena le phoso. Momamedi metsotso e meng e supileng hona le ntwe ntjha e ro fang yona utlwa hona jwale Maine ha hlalosa Hamane metsotso e meng e supileng hona le ntwe ro fang yona ka kata Maine. Ntate Motong ba bebele se bua mansema ke maneng ya pele re ka moratseo Morena a Sirusi a phamisa Hamane mora Hamendata moagage a mohudisa a phamisa tulo sa hae ho feta tsamao sana wohle ao anang le wona. jale ntatao hodima lebitso la hae e ntse le rata a promotion. Jale ya fihla ya dula hodima phuwana e fatsitsang. Hallelujah. Ya fihla hloohong mona ya go tsekedisa bebele re ka mora tseo morena a Sirusi a phamisa Hamane. Hallelujah.
ntate Motau a nyolla ho feta mahosana a mang a behelwa ka hodimo yaba hona mo bothata bo qalang teng ya moruti wa nako tse ding maemo ntate Motau a re sa kgona ho a laola a fetola botho ba rona hore ka ba ra nahana hore re etswa ke maemo a phenyane re etsa maemo moruti maine fauna hape lile panong ntate Motau moruti maine ha etse ke maemo ke etsa maemo jwale ha mane bothata ba hae ke hore ha phahamitswa ntate Motau o bona hore o sa le boemong bo a tshwanetseng ho rapelwa le ho kgumamelwa ka ona ka babedi le sebua mantswe ana temaneng ya bobedi re bahlanka bohle bahlanka bohle ba morena ba neng ba ema pela monyako wa morena ba ne ba inama ba khumama pela Hamane hobane morena a na laetse jwalo bakeng sa hae empa Mordekai o na sa iname a sa khumame ntate Motau Mordekai yena o na sa iname o na sa khumame hobane o na tseba hore ya khumamelwang o mong fela ke Modimo haleluya ho na le batho ba nahanang hore ka attitude-nyana bona ba tshwanetse ho kgumamelwa ho na le batho ba nahanang ka attitude-nyana eo ba nang le yona e se e le medimo ntate Motau e re nke ke e phatlalatse lenaneong la Makgulong o keke wa ba boemo moo Modimo a leng ho bona Mordekai hore le a ko hlompha e se hore ko kgumamele le a ke ananela position e hao ye ntjha e se hore ko kgumamele le a ke seba hore o ka hodimo ho nna e se hore ku khumamela Mordekai hore ha ke na ho khumamela Mordekai hore ntate Motau o khutlana morao o ya bukeng ya di-chronique bukeng ya pele kgaolo ke 10 le na le metso e tsheletseng temana ke 20 a nang le metso e 5 ka ya ho yona 365 re tlo khutlana mona hape ho Hamane e re ha o ya mono moruti re bele hape re ya mabenkeleng jwalo ka kile ka o kopa hore e tla re metsotsong ya 20 ka mora hora ya 10 mona ho Lesedi FM lenanong la Makgulong A Matala sonta bekeng re tle re hlai ka mabenke ha re khutla fela ntate wa ka re tla potlaka re ye mo reng re eteng mo mamedi re bua ka maikutlwana gore attitude ai jwale maine o entsha bebeleng Hamane ine le motho a le rata le ntho tsena kaofela ha ke re be so bitsa motho e mong Hamane ka tlumure yo ntate Mtaung Hamane ke enwa pelaka Lesedi FM ke molelwa moruti maine sebaka ke sa hawa ntate Motau Mordekai o utlwisisa buka ya pele ya di-chronique kgaolo ke 10 le na le metso e tsheletseng temana ke 20 a na le metso e 5 hobane Jehova o moholo mme o lokelwa ke ho roriswa ha felle moo ntate Motau empa o utlwisisa buka ya Exodus kgaolo ke 30 a na le metso e 4 temana ke 10 le na le metso e 4 haere hobane ha ona ho khumamela Modimo o sene e tswe Jehova o bitsa ya boulelang ke Modimo o boulelang Mordekai o re nkeke ka ho khumamela empa ke ka ke tla o hlompha empa ke hore ko khumamele ke tla o fa tlhompho yohle ntate Motau o na le batho ba ba sa go khumamelwa ka baka la attitude e ba nang le yona attitude maine attitude e ba nang le yona e etsa gore ba bona e ka re batho ke dipokonyana bao e leng batho ke bona momamedi a ke tsebe na re bua le wena o lo ka yo seng ho na le lenaneo la Makgulong ntate Motau re ne re theohe ka buka ya Esther hape re khutletse leqepeng la 427 ya moruti wa ka re theohe ka yona temana ya botlhale ba bere le sebua mantswe ya itse ha Hamane a bona hobane Mordekai ya sa iname a sa khumame pela hae Hamane a tlala bohale ke mana botsolo ba e sere ampa nyonya ho isa letsoho Mordekai ya nnosi ka hobane a ne a bolelletswe mofuta wa Mordekai ka baka leo Hamane a batla ka moo a ka fedisa mofuta wa Mordekai ka teng e leng ba Juda ba mmusong ohle wa Serusi
Ntate Motaung batho ba bang ka baka la attitude e ba nang le yona e tliswa ke ba no mofuta o itseng wa motho moruti maina e mahantle Mordecai e ne type e ne le mofuta o mo ye banna le baka le sa o raskara tua so bana sara ke mofuta o itseng au suga Ntate Motaung le baka le sa o Mordecai a fetwa se family le rumo hammer ke bana ke mofuta o itseng maine Hamani wa leka ore alikamo henze lampani motata ke ore ho moruti maine skaba bua se go ke mofuta o itseng kakata Ntate Motaung le mosebetsi o jwalo o ne le batho ba sa kgoneng ho tshwara kapa ho tsamaisana le mofuta o itseng oh yes Mordecai a se mofutanyana ona o tshwaileng ke mofuta o kgethehileng a se mofuta o kgethehileng ke mofuta o tsebang ditaba tsa ona Mordecai ha e se le rata o kokobeditse lentswe la hae ha le phahamiseng pa o ntlafatsa puisano ya hae Ntate Motaung o ile a tjho jwalo Bishop Tutla o ska phamisa lentswe ntlafatsa puisano ya hae Hallelujah. Mordecai ne le mofuta o jwalo Ntate Motaung le baka le etsang hore a ska ratuwa ke mofuta o itseng ke mofuta o itseng wa motho ha kene ntho tsa batho ha ratele ntho ebile ha akore ha o bapallwe ho yena ha le kala le seba o a tsama ke mofuta o itseng ha akore ha o bapallwe ho yena ha le batla hore a kene dintho tsa lona Mordecai wa le bolella ha ke kene dintho tse sa tsweleng pele ke mofuta o itseng hallelujah ha o tla le seba Mordecai yena o discussa the ideas ke mofuta o itseng a discuss batho Ntate Motaung ha discuss batho o busy kapo yena o ntho e etsang mona o bua ka meralo ya tswelopele oh yeah Mordecai ke mofuta o itseng hallelujah Ntate Motaung le baka le etsang a ska ratuwa momamedi a re ke re shebe ne se ra ipalla a ke Bible se ke moruti Mordecai ne le mofuta o itseng Ntate Motaung a rera hore mofuta o tlofeditswe mofuta o ke kopa bona attitude na jwa a rera hore mofuta ono o fediswe Ntate Motaung ha o fediswe yena fela batho ba na le attitude ha ba nyonye wena ba nyonya le bana ba hao le mohasa hao batho ba na leng attitude ha ba nyonyewe wena fela ba nyonya mohatsa hao ba nyonye le bana ba hao ba nyonya monna hao ba be ba nyonya le ba leloko la hao motho yana ai maina ai maina kere le kgolo ya hao a maine motho a ka imeha dibata ka mme ka etente yo bane ke kgolo ya mofuta o feng hallelujah motho a ipalamang ke motho a le moruti maine a dimaneng so peculiar Ntate Motaung o shile o ikgethile tjena dintho tsa hae di batla di ikgethile jwale ha o kgona ho fitlhella bophahamo bo a nang le bona o bana le attitude jwale ha mo bona Ntate Motaung letsa ke shebile nako mo ileng teng wa rara mofuta o ka ofela o fosi ha ba ta rara mofuta o ka ofela ona o fosi se le temaneng ya borobedi Urtuaka Bibele ya bahamano ho morena Asusi ya bahamano ro morena Asusi hona le setjhaba se seng se qhananeng se hasaneng hara ditjhaba tse dinaeng tsohle tsa mmuso wa hao melao ya sona e fapane le ya ditjhaba tse ding ha bai ka melao ya morena ha o ke hore morena a ba tlohele ba iketlile jwale ha ona le bothata le nna hobane hona le bothata le tjhaba saka ha ke hona le bothata le nna tloela bana ba ka tloela mofumakadi wa ka tloela ntlo ya ka tloela koloi tsa ka na le bothata le nna jwale Bibele sere ya bahamane o sere morena Asusi hona le tjhaba se seng aman o tla le mala botma tla le mala buti o tla le mana attitude eo e tla o lemasa e tla o ntsha alignment eng maile wa bona
attitude eo e tla o tsamaisa ka thoko ho dieta o tla tsamaya o sekane Hamane mamela o tla tswa alignment Hamane da Motau ya tsana pele taba ya Hamane ya skaba ya ema mo e re tlwalla khaolo ya bona re khaolo ya bohlano re qetella 439 da Motau temana ya borobong rinka temana ya bo robong chapter 5 chapter 5 Hamane tsatsing lona leo Hamane a tswa thabile pelo ya hae iketlile empa itse Hamane a bona Mordekai a le pela monyakwa morena a eme a sa mosuthele a halefela Mordekai Ndate Motau batho ba ba appetite ya bona e qetsa ke presence ya moruti maine e re mo mamedi a ngone kai Ndate Motau batho ba bang ba sula falletswa ke presence ka ba boteng ba hao maine Modimo wa ka hare a qeta hona le ntho tse ngata tse re tshwanetseng re di lokise re phela hampe ka e seng hobane re tshwanetse ho phela hampe ka lebaka la attitude e mpe e re nang le yona mme attitude ena e mpe e ba e hohela dintho tse mpe e ba e etsa re etse dintho tse mpe re thuse ka sheno lena re se pelo ya hao ntsha pelo yena ntsha botho bona bo ditshila re se botho ba hao le mahlo a hao ka lebitso le letle la morena Jesu re a leboha ntate amen Ndate moruti re tla fana hape ka nako nngwe re tswele pele ka attitude ke a leboa mofukeng wa ka a re se modimo se ba ka etse mosebetsi Momamedi melaetsa e kenang mona ya attitude ya ntshosa Ndate Motau moaisane wa ka attitude ya hae e bohloko haholo ke a ile le bota o na batla hore ana shebe ka haka a tsebe ho ntsheba a bue ka nna kore o na entse window shopping ha hae mono a shebe jwale ka kenya le bota hore a se ka mpona hore ke etsa eng Ndate Thuso attitude ya molekane wa ka o bapala ka sethunya o na le attitude sebetsa mosebetsi wa setjhaba jwale re tla tshosetswa ka sethunya hore o tla nthunya o tla bolaya bana o tla etsang o bapa attitude ya hae ha sala kena mosebetsing ona jwale he teng a fuwe sethunya tjena attitude ya hae ao bathong ke tswele pele Momamedi nako ya hana ke kwetse o ka reka manana wana kaofela mo re buileng teng ka attitude kgwedi ena kaofela ebe manane wa hao o ipapalle ona ka tlung ke tla o fa dinomoro ka bo 11 o'clock kgotso moruti kala ke o teng mme o tla o fa tshebeletso ya boseng